Hello, Tuni Kuki News Vezose na bonza William ni Vin Tuni 29 July 2025 ay tain Tuni a Jong hi Israel le Pakistan chungchang ho in seo hitin Israel le Pakistan I chan ge ham a hi lowa hi le ipi bola Tuni a Israel le Pakistan chungchang ho in sei diu ham ti hi I het thiam na divin in seo hitin amasa a chu Israel in Pakistan hi ima anagelo ahin ahin la tu hi Pakistan intelligent tisu Israel intelligent Mossad ho hin Pakistan jong hi hol chilna nei dinga to gon anei vi ti ho jong hi mu ai in ni chi chung chang ho jong hi in sei hi tin he thiam na de ven chole Kuki ten ima kho diu gel uti ti ai in tu ni chan ge a hi Kuki Chate itian monole I dan ho hi ivet tieng le hin lainat omin a chang le sei thasi jong a ta in tu lang langa hi akoi jong hin ikam inam a dinga jong hi pan kila a iti ita le hin ikam inam hin ZALEN na hong mu in inam pin nom ta ki vai hop na inei theiva mi za dang nam dang ho noi si lo he la hi na ito thei diu ham ti pa hi mi zo si lunggel mi zo si nga lel pen khat jong a hi in ni chi chung chang ho hin se hui tin chole 29 September 2025 a hi ta in ga velo hen tu kum 2025 jong hi he lo ka wa hung ki chai pai ding igal nei naw a hi lo le gen thei I ha sa naw hi kum thom lang hong ling wa ding hi tai ti jong hi mo ai ke na hi nga ma SAPEN in I topic ngovin ilut masangovin hi chiwa hi member tha ho liam na ga nei ke no hi tin member hi tu a hi discussion nei thei mo mong na mi zat I hong ling do ta mi som thum lang I hong ling do ta ben hi le ki pa le jingen tu ni a hi chiwa member tha hung hi a hi lo le member hung kila tha ho zo si na chung chi ben ki pa thu ken sein na bon chawa lem na jong ken bol ke na hi ama SAPEN a hi ga velo hen thang neu hau kip aman jong silver a hin kila in sai kholen hau kip aman jong silver a hin kila in gegen vai pei ama hin gold a hin kila in ama hi silver ho sanga niau cha chung nung zo ti na a hi in aba na hi ta chanu silver a hin kila in aba na hi asad ho kip aman jong silver a hin kila in NKT ho kip ama jong hin silver a hin kila kinin chole nga chaina a hi LK chon chongloi Kuki a hi in aman jong silver a hin kila in tu ni a hi chiwa member tha hungza wa hi chi channel ngai lu le igam inam ngai lu na zala membership hin kila ho zo si na chung chi vin Kuki news thalhengin liam na ka hin bolin ki pa thu ken sei ti jong chu ga sei the wen ten tu hin I topic ngova ana lu lew hen hi chewa hi ga the lew hen Israel in Pakistan na sata a UNSC a hi demna aboli ti a hin aji chu UNSC a hi meeting anei ji wa hi in hi chi UNSC hi he de wa hi in hi chiwa hi tu le tu a hi Pakistan jong hi member khat a hi hi cha a chu hi chi meeting anei na wa jong hi Israel in Pakistan hi demna anabol a hin Pakistan hin tu a hi nasata Israel ho jong hi demna abola hi chi demna abol chu ipiham ti a hi le Pakistan te hin tu ni chan ge ya Israel in strike na bolwa hi ta cho bom na khi khumova milham ho tampi na thau hi phamo kisali ti a hi Israel hi demna nasata bol hi ni za chu Israel jong tu a hi lung hanga hi chi UNSC meeting na ai hong ding do in
hichiwa Israel langa kona leader pahin asaina achu tuni changeya Pakistan jong nakihet ding khat chu Bin Laden kitipa thingnoi jong hi nang ho gam sunga hungki mando ahin nang ho gam sunga kisel ahi ti pa hi sumil hi ben hi za chu Pakistan hi thingnoi ho support nahi vi ti a jong hi don but na anaboli ti jong hi mo ahi in hi chi keu chu hi lovin tu ai Pakistan in Saudi Arabian to heta chu defense agreement defense pact sign anabol ho jong hi Israel in adei lo hi is pg nam tile tuni chan ke ya Muslim country izat ham khat in hichi Hamas ho hu do na dinga hi to gon ane yu ahin la hichi wa hi Pakistan hi anaki kumbi ase lo hi in tuni a hichi wa Pakistan in Muslim country izat ham khat ahin ki thopia hichi bana Saudi ho to hin defense pact sign ahin bolwa nuclear weapon ho ahin pi na chunga hi nasata Israel in demna abol ahi aji chu tu ahi Pakistan a kona Muslim country dang hon zong hita chu nuclear weapon ho nuclear galvan ho ahin nei ta vai le chun tu abon nuclear weapon nei lo wa Israel noisi ta abol wa hi le Pakistan ahin ki thopia Muslim country dang ho tunia Israel vet da apang ho ichi ho hi Pakistan in nuclear weapon hin pe han lang hele I chan ham khana Israel adinga jong hi kichat umta ahi lawaile Israel adinga jong hi gen theina sangta hung thei hi ti ahi ja chu tu ahi Israel gama kona intelligent ho to India in ro anei banga hi Israel hon jong Mossad anei wa hi ni chi Mossad ho hi muntina gamtina ki the thangwa hita chu intelligent thu ho hi ala khom jing wa hi ni chi dung ju ya cha vet no wa hi le to ai Pakistan hi Israel adinga jong hi I chan ham khat na kichat country khat hungso ahi ta in hi za chu Israel in Pakistan jong hi vet chil na ahi nei pating ahi tai ti ho jong hi mo ahi ki nin hi chi Pakistan in Saudi Arabian hi han Muslim country za chom ho nuclear hin pele Israel kam keu hilovin India adinga jong hi I chan ham khana kichat hung ding ahi ti ahin tu ahi Pakistan hi nuclear anei wanga hi Muslim country adinga ama bo hi India to kito lo chule Pakistan hin ki thopi thei ta ding hi zo lo ahin la Pakistan in Saudi Arabia ho to hi ta ahun ki thowa defense pact ho ahin sign wa hi lechun I chan ham khana aki thopi ding ama hin pan pi thei ding ahung teng lechun India keu hilova Israel adinga jong hi boina lin ta hong so the hi ti hi tua Israel intelligent Mossad ho hin nasata media ho hi nga jong hi phone do na ahin bolin India ho adinga jong hi warning bell ahi tai ti a hi phone do na ahin nei vekti jong hi mo ahi ke na hi aba na hi Manipur gamsung Meitei gamsung ga sei kilawan Meitei gamsunga jong hi kum som le thum chapang khat hi anaki suicide ne anaki that ne ti jong hi mo hi in hi chi kum som le thum chapang ki tha na hi relief camp a hi hi chi relief camp hi ziri bama relief camp sunga hi chi to bang thil so hi na umma hi ti a hi in jiribam langa jong hi eimi keu gal jam a hi po in Meitei ho jong nasata gen thei wa tu a hi eimi to cheng bom ho chu cheng thei ta lo wa ziri khosunga jiribam khosunga I lut no wa ngeta chu jiribam higher secondary school sunga hi khosawa pansawa kumni lange hung khosa ai ta ven hi chi a khosa na wa hi
hi chi chapang hi akithat ham a hi lo le I ti thi ham zong hi ki he chen chat lo a hin la mei te ho sei da na chu ama hi suicide ki bola ana ki khai li a hi ti pa hi a sei vin chule ama hon a sei be ki na wa cha hi le hi chi ki tha na hi tu le tu a gal ze a hi koi ma cha lungkim talo a hi lo le koi ma nom sa talo hi za chu ki tha na hi ani a hi pun be be jing a hi ti zong hi ama ho in national media ho zong an het sa ki ri ti zong hi mu a hi ki ne hi hi chi hi mei te ho propaganda a hi in thil khat aso po po ba hi le gal boy now hi ama hoi victima pan gova ama hoi again thei di se na hi pan gova hi ta chu Kuki Chate mo chan thei na ding Kuki Chate thi mo chan thei na ding a hi pan ala jingwa hi ti zong hi he thei na de wa hi chi thu hi in sei phong wa hi in aban ki nai ga velo hen thing noi Indian Army in Ben Abol thing noi ho mi gup lang zong anakimat be ti zong hi mu a hi in Phat masa in a say now zan hi video in a say now wa cho hi le nambola ambush ball PLA mini anakimando in hichiwa ko na he aban bana hongkimando de ngai ti zong chu in a say sa wa hi tai tu ni a hi chi news ki mu zong hi mun khat si se a amat no hi po in district chom hita chu valley district ho a hi mun chom ma hi chi insurgent group military ho hin operation abol na wa hi chi thing noi ho hi anamat do wa hi ti chong hi mu ai ki nin hi chi mi amat na la wa hi mi thum ho hi ivet ki na hi le PLA ho ma ana hi ki nin tu le tu a hi Manipur gam sung mai te gam sung a hi PLA ho chong hi active ma da no a hi in hi che ho police on operation abol na ho hi ivet na hi le chun PLA KCP ti ho hi nasata ki got na aneva Kuki Chate hi iti su chimit ding ham iti su min se thei ding ham iti tha chimit ding ham ti hi ama ho hin nasata po gon anei wa hi in hi Manipur boy na ho zong hi hoi ta ai khola hi le PLA ho pan la na zala hi chi to bang thil so hi ham ti ho chan ge a jong hi gin mo na lien ta omi ti jong chu iga sei theu hin tin hi chi wa jong hi ga velo hen zan hi a ke man loi a hi lo le zan hi ma sa ke man loi tu ni a ke man loi ti ho hi hung dim set ring a hin PLA hi in aban le no mai khat jong ana manuwin hi chi no mai no hi NRFM akitikit ne aban ki nai ga velo chun KCP ho jong mini anamat do ki no hin amin ho akum ho abona anaji win KCP ho hi a hi le chun Thobal district langa hi nasata active a hi ti pa chu ngai ega he theni divine se wa in tu le tu a hi mei te ho jong hi azam na ding he talo 650 kilometer sunga hi square kilometer sunga hi zam na ding he lo je wa police on hoita operation abol wa hi le nom ta amat do jing the wa hi ti pa chu he theni divine se wa in chule hi chwa hi thado in P general headquarter in head sa na le ko na ahin bol na ahi in mi chi head sa na le ko na ahin bol na hi ipi head sa na le ko na ahin bol ham tele ga sim do le han kangui Sadar Hills hop sunga cheng thado nammi pi te zo si henga head sa na le ko na ahong ki nei pathin phat sa ahi le anoiza mun ni khole phat hungkipi na ahu thado in pi Sadar Hills lam kai ding kilhen na inei ta diwin ahung ki gong in mun tina thado ngai lua thado ka hi ti zo si hi chi ki gon
hi chicken gona hi tom ngai ta a hung pang chi din het sa na le tip na ka hin nei ve ti a hi in amun hi a hi le bedside cc hall a hi in ani ho a hi le 4 October 2025 Saturday ni a hi in a phat a hi le pung som le khat chet le ki pat ding ti hi het sa na le ko na a hin nei ze hi chi hi tha do in pi general headquarter a kona mu a hi in tu lai hi e ho hi ilungelo a hoi po a lang khat na ga se be ki le hen hi chi ama ho het sa na bana hi mi tampin lam za thang je a hi tha do ki ti hi vet seat na a hi lawai le tha do min ahung ki pha po la ngai nom lo zong ina tam khaji bin hi chi hi ilungelo di lo hi ti ka sei do no men aji chu tha do chu ku ki chate a dinga zong a tam pen loi zong hi wa aban le Indian government in zong recognize anabol sa hi in tu ni ai ho ku ki chate si sin I kham thei zong a hi po in tha do zong ku ki a hi in hi se a chu Kuki noya sub tribe ki khai hala khat a hi za chu Kuki sunga sub tribe dang hon zo idem theine deu le I kha theine deu lampi ima umlo a hi ti hi tunia sei do no men hi mi khen khan in tha do in pi ki ti po le angai nom lo angai ma a hi lo vai le a thei nom lo zong tam pi mo hi chi hi ilungelo a phat lo na khat a hi lo vai le igel hil na khat wa hi in hi ze a chu Kuki nam sunga zong tha do sub tribe la a chu tha do zong za wa hi in hi ze a chu ama hon zong ama ho in sung ki su tup na dinga to gon ane jing wa hi tu a hi iga het them na dewen thil khat ga sai be le hen hi chi thu so to hin kimat na ima lo hi a hin la Kuki CHATEN I het diwa ka sei nom khat cho hi le leisi chunga I hin lai se a chu koi ham sum ngai lu loading sum le pai ding ngai lu che wa tu ne ai cha teo le khai sim sa wa officer hong hin lang sum tam pi hin lon ti a hi sum mu thei ne ding le sum be ya chu koi man ni le cha ki hol thei lo a hi sum imu tam teng le in chen lo chen ki siam theya khan to machal na hong ki nei theya sum I hau ting le min zong ei zai hi za chu sum ingai lut lo deu ti na wang a hi di po in sum ingai lut je wa chu inam zo do ding ti na zong a hi po in kaga sei nom pen cha hi le sum ingai lut deu sum hi a hi na ta man ding a hi na ta ngai lut ding hi ti ba hi he thiam ngai leisi chunga ki hinga mi hiam khat hi le sum na ngai lut lo ding hi ti na a hi po in chen khat hin se ma in sung ki tu pen ka in chen ki tu pen ka in chen hi mi vet ton thei khat hi hen iti wa hi le amas sapena ipi bol de wan eima in sung ikivet kol phat deu eima in sung ikivet kol na wa chu pathen dei langa ka chate ka naute ka pui hi na ti pa jong hi ivet no ngai hi tu ni a hi Kuki chate sunga mi upa mi na upa ti a hi sub tribe iza ram khat hi I umo a hi a hi le hi chiwa hi ipi bola ikito lo ham tile a khen khat sum ngai lu ti set ki a in sung a so pi a u anaw sa nga zong hi ama ading bo ki vetna sum ngai lu zo a u anaw zo do hen lang a u anaw to kito mo the thu zong le sum anei po le ti ho lungel inei kha ta je wa tu ni Kuki te ikito lo tu ni Kuki te ki ngai lut na la samai ti pa hi he no ngai hi za chu ka in sung khang to hen lang ka u ka naw ki lung to ta cheng nge ti a hi la ki hu pi lo ding ai ei ma ding bo gel ding hi lo ai amas sapena I gel de chu ka in sunga
ka nu ka pa ka u ka naw hi chu ho se hi I atile dam sela kilung si ta ka chen khom thei ding ham ti pa hi igel phana hi le chun hi chi I in sung ahung khan tawa I in sung hoi ta ki to ta le kilung si ta ahung chen khom te I hung chen khom thei ting le chun I in sung jong hung khang to win tin hausa jong ki hung hausan tin sumla pai jong ki hung nein tin hi chi ting le chun mi za in sung mi et ton ta in sung khat ki hi thei ai hi chi chu ipi bola I sei hom te le tu ni a jong hi Kuki CHATEN ZALEN na ka dei vi Kuki Chate kilung si ta gal sa no wing ka tin aban le cham na moving ka tin separate administration mu nge iti wa hi le ama sapena inam NGAILUT inam ba na chu iphung hung de iphung ba na chu ei in sung kivet kol de ngai hi chi chu a hi in a hin la hi chi inam khan to na ding dei na a pan ila ding tiangula ama sapena poimo chu pathin I het na wa I sum hol now I pai hol now ina to ho hi pathin thu to ki to hinam ti pa hi I vet masalo ngai ti chu neu cha hi chung changa I lunggelu adi theina ding le mi khen khanin pai te kitile kilung hang pai khen khanin tha do kitile lung hang loi ki ta chu u cha khat le khat ikivet dawa u cha khat le khat kivet si na lunggel mindset pa hi inei jing lai se ba I ma cha jong I mu lo deu ei ho le ei ho ki ka jong kilung si na lo ding hi ti pa chu ka sai the hin tin aban ki na hi ga velo hen KZC hon dem na a hi lo vai le ngi chi wa hi government hi nga press release a hin bol a het diwa approve a hin pi na khat no hi in hi chi hi NIA in masanga pu thangmin len mate ke Kuki in pi a spokesperson teng no palana ke Kuki in pi teng no pala ama hi spokesperson a nakim mang a hi in a hin la moria police ho ki thana a chu ama lam kaina ki bol a hi ti a hi ngo na ana bol wa ka Manipur meitei hon FIR na bol khomova NIA na namat na gohati mona na koyo hi in tu a hi gohati high court na kona bel ahung po nin bela kona la do a hi tai ti ho jong hi mo a hin hi chi chung cha nga hi tu nia KZC na sei chu a hi le Kuki Chate naman jivin approve lehela namanovin belly vase in belly base a tisu phai cham mi hon dan ti lo ta FIR hin bol khumwa hi le Indian government in adi lo ham hol chin lo wa hi ta chu namo man jivin hi chi ho a ko na hi government ta san na hi Kuki CHATEN I chan ham khana ha sap na thai Kuki community sunga center government chunga kinep na ho hi I chan ham khana ha sam thai a hi chi hi approve a hi tu nia jong pu thangmin len anti lo ta na ngo win tu ni a hi approve na mu zo lo evidence na pi thei lo phat win hla do na dinga bel na hin pe ki no ve ti a hi na sata adem na abol win hi chi to bang hi mabana hoita investigation bola approve evidence so bolding in park save ti a hi pondo na anei wa hi in chule meitei langa hi David thi Khat pa jong hi arambai tengol la leader khat hi in hi chi ho jong hi evidence is a kai Kuki CHATEN akipi in ahin la tu ni chan ge ya biren lam kaina ama ho protection na pivin tu ni chan ge akimat do lo hi chi ho jong hi Kuki community in jong demna sangta ka bolovi tukal hi chi to bang bolding a hi le valley hi han thinglanga hi han kibang chatna na bolonga hi a hoti lawai le government chunga Kuki CHATEN a hin ta san na
i chan ham khana la sam the hi ti a jong hi ama hon thu so anabol ve ti chu I het the ni divine se in tin ni chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a Israel le Pakistan chung chang le Kuki Chate nam sunga I mindset pau hi I hielwa I ti pan ila thei deu ham ti deisa na hilchet na in bol na ho I chi chan chu hin tin tu ni Kuki news pe zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in pathei na bo jing taw hen